Nshuti bakunzi w'uyu muyoboro wacu muraho neza, nongeye kubasuhuza. Muri aka kanya ndongeye ngarutse kuri za nkuru twatangiye kugira ngo twongere turebe ese y'amasezerano ya hagati ya Israel, Iran ndetse na Amerika yagezweho. Icyo rero nicyo nagira ngo twongere tuganireho maze turebe neza ese umuhora wa Hormuz warafunguwe, ibiciro bya peteroli bigiye kongera kugabanuka nk'uko byari bimeze mbere. Ibyo nabyo tugiye kubirebaho mu nkuru zacu kugira ngo turebe neza aho bigeze nuko ubuzima bwacu bugiye kumera mu minsi iri imbere, niba agahenge koko karubahirijwe ndetse niba n'ibikomoka kuri peteroli bigiye kutugeraho neza, ibiciro bikagabanuka, bityo ingendo zacu zikoroha n'ubuzima bwacu bukongera bugasubira. Mu gihe ku munsi wa gatatu twabyutse twumva inkuru nziza yuko amasezerano yasinywe hagati ya Israel, Iran ndetse na Amerika bemeranyije ku gahenge k'ibyumweru bibiri, ibyo twese byaradushimishije, twumva yuko ibintu bigiye kongera kunyura mu buryo, inzira zigafunguka, Hormuz ikongera igatambukamo ibikomoka kuri peteroli, noneho ubuzima bwacu bukongera bukamera neza. Ni koko byose byari byamaze gukorwa ku bwumvikane bw'ibyo bihugu ndetse bigizwemo uruhare n'ibihugu by'abahuza bari bagerageje kugira ngo bahoshe intambara n'imvururu zari hagati y'ibyo bihugu byombi uko ari bitatu. Nuko rero bakimara gusinya ayo masezerano, Iran yagerageje gufungura umuhora wa Hormuz, ariko nyine bagendeye kuri za ngamba bari bamaze gutanga, bavuga yuko bagiye kuzajya basoresha buri bwato bwose butambuka muri uriya muhora, kuko bavugaga ko bagiye kuwushyira mu bugenzuzi bwabo bo kugira ngo bajye babasha gusoresha amato yose atambuka, noneho amafaranga avuyemo bayasanishe ibyangiritse muri iriya ntambara. Iran yo yavugaga ko kubera ko ariyo yashojweho intambara, igomba guhabwa indishi z'uko yangiririjwe ibikorwa remezo kandi igomba kubisana mu mafaranga azanyura muri uriya muhora. Ni nako rero yatangiye ibigenza, noneho amato yose atambutse itangira kuyasoresha kugeza n'uno munsi niyo makuru akitugeraho. Bivuze ngo ubwato bwose buri gutambuka muri Hormuz bari gusoresha kandi amafaranga atari make. Ndakeka kugeza uyu munsi bari gusoresha ku idolari rimwe kuri buri kagunguru kari mu bwato, kandi noneho ubwato buriya bwikoreye utugunguru twinshi. Bivuze ngo ubwato bushobora no gusora mu 1000 cy'idolari nkurikije imibare igenda igaragazwa nuko buriya bwato babungana no tugunguru buba bwikoreye. Ubu rero niko ibintu bihagaze, usibye yuko icyo cyemezo kitashimishije Abanyamerika bo bumvaga yuko nibemera ko ubwato butambuka nta kindi kiguzi kizazamo, batazigera basoresha, kuko bo ibyo navuze ntago Abanyamerika bashaka kwerekana ko batsinzwe intambara, ahubwo baracyashaka kwerekana ko bagihagaze ku cyubahiro cyabo, bagihagaze kuri bwa buhangange bwabo bw'uko aribo bari umupolisi w'isi, aribo bakontorora byose, icyo bashatse aricyo gikorwa. Iran rero nayo nk'igihugu cyagerageje kwihagararaho kandi kigakoresha imbaraga nyinshi mu kwirwanaho, ntabwo bashaka kwerekana yuko bagomba gukandagirwa ku gakanu ngo uje wese abivovoteho, oya. Barashaka kwerekana ko nabo bagomba kuba igihugu cy'igihangange babifashijwemo n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Ibyo ntabwo washidikanya ko nabyo biri kugaragara muri iriya ntambara, kuko mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya nabwo OTAN itabuzwe kugaragaramo. Ni nayo mpamvu rero nabo bagomba kuba inyuma ya Iran kugira ngo Iran nitsindira ntambara bose bazabe batsinze. Akarusho rero kuri kuba muri iriya ntambara hitandukaniye n'iya Ukraine, nuko mu ntambara ya Ukraine ho Uburusiya bwarwanye na Ukraine, noneho OTAN yose igerageza kugaragara muri iriya ntambara.
kandi twibuke ko OTAN na Amerika n'ibihugu by'i Burayi. Intambara rero ya Iran yo ni ukuvuga ngo haje gucikamo ibice hagati y'Abanyamerika n'Abanyaburayi, bitewe n'uko uriya muhora wa Hormuz wari ufatiye runini Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika mu kucishamo ibikomoka kuri peteroli ndetse na gaze. Abanyaburayi kandi bakaba barashinzikariye cyangwa se baranegekariye muri iriya ntambara ya Ukraine. Ntabwo bashaka guhita bongera gusubira mu ntambara kano kanya, kuko aribwo bagitangira gufata kuka. Bakimara kubona rero Abanyamerika basoje intambara kuri Iran, byarabarakaje cyane, bituma batangira kwijundiga Trump bavuga ko yagiye mu ntambara atababajije. Mwibuke ubushize mu cyumweru cyashize ubwo Trump yavugaga ijambo avuga impamvu Abanyaburayi batari kumufasha muri iriya ntambara, avuga ko Hormuz bose bafite akamaro. Bavugaga ngo kuba Abanyaburayi batari kumfasha nanjye ngiye kuva muri OTAN. Niko we yagaragazaga ko ashaka kuva muri OTAN kubera ko bo banze kumufasha mu ntambara, kugera naho yifatiye ku gakanu makoro avuga yuko ari umuntu kubitwa n'umugore n'ubundi nta kintu yamumarira. Ibyo rero byarabarakaje cyane, kuko yagiye no mu buzima bwite bwa Macron, bituma noneho barushaho noneho gucikamo ibice. Ibyo rero byongerera imbaraga Iran ndetse n'abayishigikiye, bituma gucikamo ibice kwabo kwerekana yuko hari itsindwe rikomeye hagati y'Amerika na Israel, bo bonyine bagiye kwiharira iriya ntambara mu kuyirwana. Ibyo rero byatumye ibiciro bitumbagira cyane, haba muri Amerika no mu Burayi, ndetse bitabuze natwe kutugeraho kuko dufitanye umubano ukomeye na biriya bihugu. Inzira zose zinyura muri uriya muhora, inyinshi zitugeraho ari uko binyuze muri uriya muhora. Niyo mpamvu rero peteroli yabaye ikibazo. Iyo tuvuze peteroli tuba tuvuze esansi, mazutu, amabenzine n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu bivugwa ngo bikomoka kuri peteroli. Iyo tuvuze ibikomoka kuri peteroli ni ibyo ngibyo biba byavanguriwe hamwe, noneho bigacayurwa, noneho kimwe kikajya ukwacu. Ayo mato rero anyuramo hariya niyo ari guteza ikibazo isi, kuko bavuga ko hanyuragamo 20%. Ariko umuntu aribaza ngo mbese nimba ari 20%, ibindi 80% byo biba hehe? Mwibuke yuko iyi ntambara kuva yaba habayeho gusabotana cyane, cyangwa se habayemo ibitero byinshi byagaragaje umujinya mwinshi w'umuranduranzuzi. Ni ukuvuga Iran na Amerika bagerageje gusenya ibikorwa remezo bya Iran, noneho Iran nayo mu kubihumuraho yagiye irasa ku nshuti z'ibihugu bya Amerika, irasa muri Israel na za Afghanistan. Ni ukuvuga ngo byose yagiye igerageza kubirasaho. Pakistan irabarasa, gerageza kubarasa kugira ngo irebe yuko nayo yakongera gufata kuka bayiha agahenge. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bikorwa rero yagiye irasaho, yagiye irasa no ku mareba ya peteroli, igerageza kuburasa mu nzira zose zatwaraga ibyo bikomoka kuri peteroli. Bivuze ngo byinshi muri ibyo bikorwa remezo byarahangirikiye, nubwo turi kuvuga ku muhora wa Hormuz, ariko hari n'ibindi bikorwa remezo byatunganyaga peteroli byangirijwe mu ubwo buryo. Icyo rero kikaba ikibazo gikomeye. Ubu ngubu nubwo intambara yarangira, nta cyizere gihari cy'uko ibiciro bizongera gusubira uko byari bimeze mbere. Nubwo byagabanukaho gato, ariko noneho ntago byasubira uko byari bimeze. Icyo cyizere ntago gihari kano kanya. Gusa igihari nuko bivugwa ko ubu ngubu akagungo kongeye gusubira munsi y'amadolari 100 nkuko byari byagenze. Ni ukuvuga ngo rero hari icyizere cy'uko amahoro nakomeza akaramba, ibyo byose bizongera bigasubira ku murongo, ibintu bikongera bikasa naho bigabanuka, byibura abantu bakongera bakabona ibintu bisa naho biri kugaruka mu buryo gahoro gahoro. Ni ukuvuga rero ikibazo kiriho kugeza uno munsi nuko bajya gusinya amasezerano. Israel yo ntabwo yabyishimiye yuko intambara ihitirangira ako kanya, ahubwo bagiye gusenya amasezerano. Israel iri gutegura ibitero kuri Libani, kandi Libani ni inshuti ya Iran. Ibyo rero byongeye gutera umujinya Iran, ivuga yuko
nabo agatoki kakiri mu mbarutso batazahagarika ibitero mu gihe cyose Isiraheli itaretse kurasa ku nshuti zayo nk'uko bari babyemeranyije. Icyo rero kiri mu bintu bihangayikishije ndetse binateye impungenge yuko Iran ishobora kongera gufungura umuhora wa Hormuz mu gihe ibyo byose byaba bidahagaze. Kugeza uno munsi Isiraheli yarashe bikomeye Libani irayinegekaza kuva umunsi w'ejo, byari bitero bikomeye ndetse kugeza aho bavuga yuko umuyobozi wa Hezbollah nawe yamaze kwicwa. Niyo nkuru yatangajwe ejo yuko umuyobozi wa Hezbollah yamaze kwicwa, bityo ubu ngubu cyakora Isiraheli ku gitutu cya Trump ikaba iri gusaba ibiganiro Libani, bakaba biteganyijwe ko bagiye kujya mu biganiro, nabwo ibyo biganiro bikaba bigiye kongera kubera muri Pakistan. Icyo rero reka turebe icyo bihatse naho bigiye kugarukira, nimba intambara koko iraza guhagarara burundu. Gusa ukurikije aho ibintu biri kwerekeza birashoboka ko intambara yahagarara, kuko ibi ngibi bisize iheruheru Trump, kuko izamuka ry'ibiciro bya peteroli muri Amerika ryari rigeze ku rwego rwo hejuru, aho amasitasiyo menshi yari amaze gufunga bitewe no kutabona ibikomoka kuri peteroli. Bityo rero Trump byamushize ku gitutu gikomeye ku buryo kugira ngo yingire gufungura yinjire muri intambara bishobora kumugora. Niyo mpamvu rero tugira icyizere cy'uko intambara ishobora kubirangiriye aha ngaha kugira ngo natwe tubone agahenge. Icyo rero ni icyizere kigiye kongera kwiyubaka muri twe. Reka turindire ikigiye gukurikira. Amakuru ariho nayo ngayo. Ubu ngubu turindiriye ibigiye kuba muri aka kanya, mu gihe intambara yabihagaze cyangwa se nimba Isiraheli irugongere igasubukura ibitero na Amerika. Ariko icyizere gihari nuko intambara ishobora kurangirira aha ngaha, noneho natwe tukongera tukabaho neza, tukongera tukabona ibintu tugabanukiyeho, nubwo ibiciro n'ubundi tubona ko bigenda bizamuka umunsi ku wundi, ariko peteroli ibonetse byibura hari ikintu cyakongera guhinduka ku buzima bwacu. Murakoze. Ayo niyo makuru umukonde kuri Gakondo yabateguriye. Twongereye kumererwa neza. Abashimye ibikorwa byacu mwongereye mukande kuri subscribe, like na comment, musharinge ni ibikorwa byacu kugira ngo bigere kuri benshi. Muhorane Imana.